inyunguramagambo muraho neza. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Turabarura abantu hashyizweho ingamba zo kwirinda no guhangana n'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. I Kigali tariki ya 27 Nzeri 2024 mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda habonetse abarwayi bake bafite ibimenyetso by'indwara ya virusi ya Marburg. Mu gihe hakorwa iperereza rigamije kumenya inkomoko y'indwara, hashyizwe ingamba zo kuyirinda no kuyikumira mu bitaro no mu bigo nderabuzima bitandukanye. Hatangiye igikorwa cyo kumenya abagiye bahura n'abagaragaweho n'iyi virusi mu gihe abarwayi bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Indwara ikwirakwizwa no gukora ku maraso n'amatembabuzi y'abantu bayirwaye, ntabwo ikwirakwizwa binyuze mu mwuka. Uwo ari we wese wagaragaza ibimenyetso byayo ari byo kugira umuriro mwinshi, umutwe ukabije, kuruka, kuribwa mu mitsi cyangwa kuribwa mu nda, yahamagara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kuri ya nimero 114 cyangwa akegera ivuriro rimwegereye. Minisiteri y'Ubuzima ikomeje gukurikiranira hafi iki kibazo kandi irakomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'indwara. Abaturage barasabwa gukomeza imirimo yabo birinda kandi bakaza ingamba z'isuku. Murakoze. Iri ni itangazo ryasohotse ku itariki ya 27 Nzeri 2024 rirarebana n'icyorezo cya Marburg. Bukeye bwaho mu makuru mashya ya virusi ya Marburg, abanduye 26, abari kuvurwa 20, abapfuye 6. Itariki ya 28 y'ukwa 9 cyangwa Nzeri 2024 igikorwa cyo gupima no gushakisha abahuye n'abarwayi cyo kirakomeje. Ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg: umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka. Uko wakwirinda: irinde kwegerana cyane cyangwa gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso. Gira umuco w'isuku. N'ubundi butumwa bwatambutse bukeye bwaho. Ni icyorezo cya Marburg cyamaze kugera mu Rwanda, ariko ntabwo ariho gikomoka. Undi Marburg ni iki? Nitwa Kayumba Abdara, iyi ni inyunguramagambo official, ngo hayikaze. Virusi ya Marburg ni iki? Cyangwa se Marburg virus ni iki? Ni virusi ya Marburg itera indwara ya Marburg virus cyangwa se MVD. Indwara ifite umubare w'abihitana ugera kuri 88% by'abayanduye. Gusa ngo ishobora gucibwa intege cyane no kwita ku barwayi neza. Indwara ya Marburg yagaragaye bwa mbere mu mwaka w'1967 nyuma y'icyorezo cyaziye icyarimwe i Marburg na Frankfurt mu Budage, icyarimwe kandi no muri Belgrade ho muri Serbia. Virusi ya Marburg na Ebola zombi nizo mu miryango ya Filovirus cyangwa se Filovirus. Nubwo ziterwa na virusi zitandukanye, izi ndwara zombi ngo zirasa mu buvuzi. Izi ndwara zombi ntizisanzwe kandi zifite ubushobozi bwo gutera impfu nyinshi. Ibi byorezo uko ari bibiri ni binini cyane, byabereye icyarimwe i Marburg na Frankfurt mu Budage no muri Belgrade muri Serbia mu mwaka w'1967. Byatumye abantu bamenyekanye bwa mbere bavurwa, ariko n'undi barapfa. Iki cyorezo cyatahuwe n'ubushakashatsi bwo muri laboratoire hifashishijwe inguge zo muri Afurika, Cercospithecus aethiopus, zari ziturutse muri Uganda. Nyuma yaho muri Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Afurika y'Epfo naho yarahagaragaye ikomotse ku muntu wari uherutse kugira urugendo muri Zimbabwe na Uganda. Mu mwaka wa 2008 hagaragaye abantu 2 mu bagenzi bari basuye ubuvumo butuwe n'uducurama two mu bwoko bwa Rossetus muri Uganda. Rossetus aegyptiacus n'uducurama tuboneka muri Afurika yose mu majyepfo ya Sahara, muri Egiputa cyangwa mu Misiri no ku nkombe z'inyanja y'Abarabu. So inyandiko Grismek yo 2003, Rossetus zo muri Egiputa zikunze kuba mu bushyuhe kuva kuri -15 mu majyaruguru kugeza muri -37 mu majyepfo. Nyamara habonetse n'iziba ku bushyuhe bugera kuri -40 mu majyaruguru ya Turukiya. Ziboneka kandi kuri ubu
ku kirwa cya Canary no mu burengerazuba bwa Afurika y'Amajyaruguru, tutibagiwe ku kigobe cya Guinea. Soma inyandiko Nogale et al. Yo muri 2006 cyangwa Nowak yo mu 1999 cyangwa Grimzek ya 2003. Virusi ya Marburg yatangiye kuboneka igihe abantu 31 bayanduriye nyuma y'icyumweru kimwe barapfa. Ibiza byabo byarakurikiranye muri ya mirwana babwiye uko ari 3, ibiri yo mu Budage n'umwe muri Serbia. Abaganga n'abakora kwa muganga bagirwa inama yo kwitwararika kuko mu gihe bikomeje uku bakaba bakwikomeretsa ibikoresho byakoreshejwe n'abarwayi iyo ndwara cyangwa ku barwayi iyo ndwara nabyo birabanduza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa WHO yongeraho ko umuntu wishwe n'indwara abashobora kwanduza bamukoraho bose uwaba adakoresheje ibikoresho bimurinda mu buryo bwabugenewe. Umuntu wanduye indwara abashobora kwanduza mu gihe cyose virusi ya Marburg ikimuri mu maraso. OMS cyangwa ya WHO ivuga ko wanduye indwara bashobora kugaragaza ibimenyetso mu gihe kiri hagati y'iminsi 2 na 21. Minisiteri y'ubuzima yo mu Rwanda ivuga ko indwara idakwirakwizwa binyuze mu mwuka. Iyi ndwara basanze yaraje iturutse mu nkende zinjijwe mu Budage zivuye muri Uganda nk'uko twabivuze haruguru. Kuva iki cyorezo cyaza, kuva iyi virusi yagera ku isi ikagaragara, ngo yagiye ica no mu zindi nyamaswa ivuye mu nkende. Haruguru twavuze kuri twaducurama ahabonetse iyi virusi ya Marburg ikomeye cyane muri Uganda muri 2017. Hari abantu 3 bayanduye bose barapfa. 2012 muri Uganda nanone 15 barayanduye ariko 4 bonyine nibo bapfuye. Ubanza bari bamaze kumenya uko bita ku barwayi. Na muri 2005 ubwo dusubiye inyuma muri Angola 374 barayanduye ariko 329 barapfuye. No kuvuga ko abarenga 40 bapfuye. Mu 1998 kugeza muri za 2 muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo 154 barayanduye, 128 barapfuye. Na mu 1967 ubwo yadukaga 29 bayanduye mu Budage, 7 barapfuye. Twese turasabwa kugira isuku tukirinda gukoranaho ku muntu waba wagaragaje ibimenyetso byavuzwe haruguru. Komeza kubana n'inyunguramagambo official, ibyinshi bizajya bikugeraho kandi ni ingirakamaro kuri wowe. Kanda subscribe niba utarabikora, usharing usangiza abandi. Imana ibarinde.